tourniu pladen nevez Jan Tiersen a zo pe kinnig e der evit ar vech kenta var leuren an eskal. Pen kenta un droiad bedel eo, na petra an ator kregig an en ez eus l'er ma vev ar sonour hag evrik. En rolet eo bet ar bladen salze, quoi. Neuze seni er mem esler. Jut ar afedin ober troiajou en man, et fival. L'art d'an du. Et placement, l'art deo. Deit, neuze. Ani a chom fer en man. E pa douz pen daouvloaz ez eus bet pez labourioù, da rei un eil vu ez d'an tout nos koz. Irio eo kazi echu ar chanter. Ur zal pleustri hag en rola eo. Ur studio braz hag an alogel a zo bet staliet, un doare da zevel pladennou a feson, vez kouplad an eskal. An traoù a zo eo kalz diesor eget var an urziateur. Par un urziateur eo possible an traoù bedeg ar fin. Et damson j'en traze a chanch kalz traoù evit ur bladen, evit ober son erez, en rola son erez. An doare da groui a zo disanvel mit, quoi. L'er labour e pad an deiz, a pa gwez an noz e eusa, e tige mer an eskal en dro la bousset noz an enezen. Lunchou karzal. Digore d'ar bet abez, quoi. Mais da genta vitu de ça. Ya. Ba ur squareman eo ar son adek kenta ben a fin pega eo ekrez ar gouan. Krez ur sizun, krez ar gouan, duz an noz. Hey!